Sanibonani, njengoba silana outside e-Ellington Primary School. Sifike la ezolo sizocela ukubona uprincipal ngoba khona abazali bebefuna ukuthola ispace for ingane zabo. Kahle kahle labazali lokhu befika nje from April bengathola usizo, so basebecela ukuthi sibasize ngoba bayabona ukuthi abalitholi. Sakhuluma ne-SGB mhlampe 3 days ago, sacela ukuthi bahlangane nathi nabo labazali. SGB yavuma kodwa kwasondela isikhathi kwangenzeka. Masifika la uprincipal afike asibizela amaphoyisa uSatshenuzi Kalala. Wafika ke wathi uzosibopha, masimbuza sabuthi uzobe sibophelani. Safonela ke emaphoyiseni phezulu, then I think bamtshela ukuthi alikho icala ekutheni sizosiza abantwana ukuthi bezofuna ikhaya. Saze sasho wabaleka kuprincipal wagcine ngababonanga abazali. Sabuya ke namhlanje futhi ngoba sizozamela bona labantwana bahlala la endaweni, indawo yokuthi bafunde. Njengamanje list ihleli kubazali abawu-60 bangabosisi bonke bahlala la endaweni. I-SGB masibuzi yavuma ukuthi ngempela abantwana bala over 50 close to 60% abantwana bangaphandle, abanye banama-documents, abanye vele bayiwelela umngcele nje bazongena la eSouth Africa. So okwethu ukuzothola ukuthi lezi ngane lezi zase-South Africa enganayo indawo ehlala la kufanele zenze njani ngoba bona bakwazi ukuthatha iy'ngane esingazazi nokuthi iqhamukaphi, azizazi nokuzobani. Uhulumeni uthe ingane noma inganawo ama-documents fanele ingene, which is something that we're still going to challenge ukuthi how do we then protect iy'ngane zala eSouth Africa if you are telling us ukuthi any child can walk in the morning la eSouth Africa besithole indawo. So if uhulumeni ethi every child has a right to education, which children if ezo-exclude lezi zala eSouth Africa? Yabo bonke labantu abahleli lapho kusasekuseni bangavuka begoduke bemazweni abo baqhubeke beyopheka ujolofini lo abawuphekayo whatever. Lezi ngane lezi ayinayo option, azinalo elinye ikhaya ezothi mangabe kuyabhedalaze kuyona. So sizozama ukuthi siyifake le ngane la, because if bengayifaki la kumele benze sure ukuthi le ngane ziyafunda, because khona ezinye eseyidlalela zangafunda from last year lokhu kuthiwa isikole asikho. Nalo sefu uthona iphimento eyodwa ngoba nakho uhulumeni wethu uzama ukuba uMother Teresa wase-Afrika. So thina-ke as imanje samile kulokho ukuthi akusizi ukuthi nilokhu nifuna ukuba bahle ko-Helen Suzman Foundation nako-United Nations iy'ngane zase-South Africa isafarisha. If nifuna ukusibopha for that sibopheni kodwa lezi ngane zona zizofunda. Okusala yilokho zona zizofunda, and if zingafundi will come here and camp every single day nize niyifake esikoleni.